Osjećaj je bio fenomenalan, je jednostavno nekakav osjećaj sam imao da će lopta doći na drugu stativu. Bio sam tu sam, Tavares je dobro odigrao dupli pas sa Vršićem i asistirao, što je meni ostalo lakši dio posla, naravno presretan sam zbog gola. To, ko dal vse od sebe, Bog vidi, tudi te nagradi, ampak ekipa, cela ekipa so se fajtali i kaj trenere hotel smo delali danes i škoda da nismo zmagali. Nažalost je zmanjkali centimetri. Bolj mi je škoda tistega prijetega gola, ker je za moje pojme po domače povedano en tak pocarski gol, ki najbolj boli v obrambi. Ko te nekdo izigra, ko dobiš gol res, ko te nekdo udari in da gol, si rečeš bravo. Tako pa mene bolj to boli, tisto v napadu poskušamo pomagati in če gre super, če ne gre poskušamo še drugič, ampak gol se da preprečiti, tako da bolj mi je žal prijetega kot pa teh zamujenih priložnosti. Mi smo te pike tudi zelo veseli, kajti vrnili smo se po zaostanku, kar vemo, da ni enostavno že na domačem terenu, ne pa še na gostujočem, in mislim, da smo na ta gol fantastično odgovorili. Prišli dobesedno žogo v gol in Meša je zadev, kot že nekajkrat to sezono, mislim nekajkrat že je bilo, se je nabral v tej njegovi zadetku in zelo sem vesel, da ga je zabil res. Pripričan sem, da bomo ustvarili vsi skupaj z našimi navijači, jasno, eno super tekmo, da je praznik to. Mi lovimo za to tekmo, jasno, da gremo proti Sevilji, vendar lovimo rekord v Ligi prvakov in teoretično ga lahko dosežemo, tako da bomo vse naredili, da bi na tisti tekmi bili res, tako kot sem včeraj rekel, taki borci, da bi res igrali izredno požrtvovalno in angažirano za skupni rezultat.